subscriber duam tak tak te le ka viewer zom tak tak te ji bai thaber ka buk le chewa ei tu kina video dan doron chop chop le dona do theina sang tak nen top thing mi lowe sakurin ron nge chewa in video content ta khan zona te ne ni point inglai point in thrung lovin ron zo thi turin ron nge chewa chuan ni zora te sang turin alo peng reng ani dia kan sai dua comment te share te khati mangkhan inan pui ve deu khai ika som chewa in ka viewer zom tak tak te tun thenga subscriber la ni lo kan mani point subscriber ran trang ve to turin kan som chu ani e ole video ita na o voina kan topic tu chu kan ram ma mo agripreneurs ti hini do na chu zona le chana chili mangin kan topic hi e chum khum kan tum don nia agripreneurs chu tu tenge ti hi zona pakhana ni ta sela agripreneurs an ti hian entrepreneurs chikhat an ni ve maya agriculture lama thiam na bik nei te mo chu tianga thiam na zir thiam na bik nei lem lo te poina man ma ni rom chu karem hrian nan nei te sum do na chan tira chu sum do na manga ram economy anti than duan na emo ram economy anti chan tlun na khatiang zonga thok tu ti howa kha agripreneurs kan ti chu ani mai e panina lo nei tu te hi agripreneur ni ve mai lo mo he zona hi chan olte thil chin ye chan the ni wangin an ni theilo na dan len ni theina dan se do na ni an ni theilo na dan na chuanin tun din huna kan lo nei tu te hi chu thlola ya thai chian an linga chu lo thara a hring thawin bazar an vakenga a tel te ne mo a bag te ne mo a hum te ne mo so siam dang lam mi lo khanin bazar an va sal ta thin ta kha ain kara khanin aluna tibel cha turat thil ti eng ma om lova aluna tibel cha turan thil ti chang ho hi value addition an ti maya khati ngom mi lo an va sala wang khan I agripreneur jinga chun kan tel ri lo mayanga farmer angin kan la soi ri mayanga chuti line farmer ni thosi agripreneur ni ta si an oma an mani thloma a thai an chinga chuan thai thar te chu a hring thawa an thalna aya lutna ti sang jok turin value addition nge mon lo ti ta chuta consumer ai tu te amamo tu te hena lo thleng ta chau thin ta chu tiang ho chu agripreneur jinga chuan kan tel theyanga entina ta na pu chang dia na kholai lung chuanin a leile ta telan trama chinga ni hoya ching bok ta cho chi te po ching boka ngai tu fanga telan tram chu humin khal na mai om bok si lova tina khal na om chun cho chi la chu ke ji songa cho ni bok sia ni hoi chi te la chu chipral mai lo chu na man na kha sheta lo ta ngai tu fanga value addition hin tine ka ti thea ti kha ngai tu ta chu ta ngai tu na lo chuak ta chu til her khol khiak her khol ka leyanga chu ta chuan ka thlai thar te hi ka heranga chu ta china chuan tel an tram chi ka heratang chuan tel ka her chuak anga an tram tel ka heranga cho chi tel ka heranga ni hoi tel ka her chuak anga chu tiang ka ti huna chuanin ka income kha asang do na ni chu ramin na tang kai pui do na ni ti kha ril ro ma ti chun khola leita ni so ta luk maya chu ta chuanin cho chi ke ji somnga hal thei kha an her tak chu ke ji khata khan tel liter chan ve te lo chuak ta sela chu cheng za somnga ne lo hrel ta cho chi kha value addition enge mote an ti tang khanin a lep kha a let thumla ina lo pungta ti chuan pu chang dia na chu agripreneur dik tak alo ne ta ti na ani chu apathum na ta na chuan agripreneurs te chu
engi ramta nan lut na em ti hi zona omlet heita processing unit ne na chetla thin an itlang pu thin ta emo an mani thiam na kha sor binga kha lo le tu te ta ne mo mi pui te ta na sem chuan ni don khan ain kara khan nge mon ti thin ta ni man ro chi sang ten lo mang thin ta en ti nan ni si na kan han soi tak pu chang dia na po chuan en agripri ne ra ni na turata na khan khol a le ni riak thera khol kha khol nen khan a tang kop ta khamia khan agripri ne khan ni chau ta ti na ni ta an lun ne mem chu thil dang man tang kai thei mia si lo ni hoi chi chibral mai turang chi te mokam rama man mai turang chi te kha chung kuai nan tang kai pui tur chung koi bel ni turin te la ni hoi tel an siam ta chu chuan chung kuai nan khot langin i an lo mang tang kai tai ema kha agripri ne te tang kai na kong khat chu ania tin kana soi kha processing unit ne na tang ko pan ni tlam pu thin kan ti kha an processing unit che vela mi pui te kha thai tharlam tel khisel ai tir don ni pu chang dia na kha ni kholai lung ho chun an khisel na sabiu don to ni heng kan te le tam tak hi chu preservative kanan tia arima chiat mai lo na ta na enge mod mai lo na ta na thilan zu tel thin chemical an tel thin ni preservative anti chu anita pu chang dia na chun an kho chung ei kho pe mo ser chief district an ei kho pe mo hisab khanin i apro atel production kha kalpui wang ina tel thar chu kha te akal pui wang tel thar lam kha ser chief district ho chuan an ei thei pa do ni en tinan pu chang lian na chun khati khanan ti tha sara kum li kum nga na chun e pu chang lian an tel chan ti tur an tam a lei du renga lom cho chi lei du renga lom ni hoi chi lei du renga lom tia kha lo nei tu te tan khanin phurna chona lien pui kha khami processing unit cheve la han om ta ni chu chuan production atipung na sa em thin ta lo nei tu te in nga ngam na khateng chi kha aken te la wangin ram economy tan production thanan agripreneur te hin poi mo mani point pakhat le chuan he tun din huna chuan he so thing te nge mar cha kan tiang chi te po so chi te po niang chu kan han thar truk maya amman lampang control tu te ro hi chu kan state pon lampang mi baya ale tu kan ti baya kan ti mayanga khang te kan ni tla ta wangin en ti nan ser chief district a chuan bayar pon lam pangatanga bayar ten a rate of control an tumpon pu chang dia nan kg a somriat emo za inamok alei du renga lom ti an khriata wang khan he lampang pon lampang bayara an lo boi vak khangai to lo nei tu te ka pu chang dia nan hera khan an dalut mai do na a rate po pu chang dia na te nen khan lo nei tu te khai siam remin le rate nge tak an nei pha don ania chu tiang ani wang chun pon lama bayar tena rate an ron control tu ra ka pu chang dia na khana du hun a steering a khai ko yanga brake rap thei ta ni chu tiang ti thei tu ni wang chuan agripreneur te hin poi mo mani tin unit te zok dang unit dang enterprises dang pian chuana na ran ni en tinan pu chang dia na chuan cho chite lan her tak chu cho chi ek chia a fe a her fu kan ti te ni hoi fu her fu kan ti te tel her fu ek chia kan ti te kha khong he pai mai tu re mi ni lo ve khami khan tuwe moni puku nga nen chuanin pu chang dia na khan moi wan sai na chu ta chuan pu chang dia nan tel herna ek chia ne peng hi kein cheng so min ka lo lei charanga puku nga chuanin ran cho lo chan ti le ta ni puku pu chang dia na tang khan puku nga aron piang ta ti na ni chu ti chuan enterprises mo unit dang processing unit dang pian chuna turta na yan agripreneurs te hian role poi mo lutuk mai an ne ni ti tur poi mo lutuk mai an ne ni chumi ni wan chun kan ram hian agripreneurs te hi amamo ngoi
งอยนี่ดอดเลโซนัลปลีนาตานจวนกันระมาเฮียนอักริปีเนอร์เซตานมุนอมเรงมอาชานะจวยนี่กันระมาเฮียนินตูนาเฮียนินโซทิงเตโปเมตริกตนตัมตะกันทารามาร์ซาเตโปเมตริกตนตัมตะกันทาราตินโซทิงเตโปเมตริกตนตัมตะกันทาราจู่ๆเงกันติจวนเฮตะกันสเตทรวยตูเต policy maker stand policy ทับปุยไม่หันดวงdepartment lama an han thelu ta scheme chi sang te ne na thui ko pin ti khan lo nei tu te tan ham thana chi sang nen lo nei tu te kan han duang chuo kan han duat kuala kan han en kola kan han bil su ya tuan chun production hi tam be mani tu ra thlai kan han soi bi ka te pok hadeng tin an vai mim te po niam chu si ha district bi ka chuan ti khanin thai hi kan thar cheu mai je ran ya khang te kha agripreneur sau hi ron suang lut ula khang thlai chi sang te kha ron khon khomin processing unit ron din ula ti chuan kan production poina sa zualin kan scheme te po hi kan scheme implement i kalpuina ko nga po hen hi ayen ma kan son zualanga bayarom na tu lo nei tu tenan phure me mani lo nei tu phur na chu scheme thawa barkha an all same em thina chu kan zawaya ma son na tur ani ti chuan kan rama hian agripreneurs te tan chance thalutuk ain hong me ka chu chance chu lu chila bo chila atran kai na te a lut na te khatiang te chor chua ka lo nei tu te atranga ai tu final consumer te in kara enroll tu chu agripreneurs te ni chu tiang tu chuan kan ramina ma mo ngoi cheu ni agripreneurs te ron piang chu ka ron thang dong tu chuanin khalayam hun bor vela khan agriculture production khatam tok om ngai ni achan chu agripreneur te khan manin wading ngot sela production ti na tur man bo raw material om si lo sela rei lo ten tu chengal don chu wan chun production tam tok om ngai ya production om tu chun ram leilung le sigle sai na zira ngaya tin khatianga ram leilung sigle sai na azirviu lai point lo nei tu teril rusu khlek thorim du na te rem hriat na te policies le schemes te ne na in rem zonga malak an thiam lo chun production khat thang tak thelo wa chumi ni wang chuan kan ram sigle sa te pathian in malmin som sela kan lo nei tu te po rem hriat na thar le taimak na thar nei turin ngai tu na thar ne na bung turin ka som du chewa agripreneurs te po production kan nei thur mek lai hian agripreneurs te ron zuang lu ta kan ram economy ti vula ti nunga chom nunga ti chak tur hianin ron pen chuak turin ke he channel nei tu tlo takhianin ka som tak zet cheuni zoram pathianin mal som sela kan zawa in hriak thar min thi ro se kan video te top thlenga melo en saka wangin in do theina wangin lom thu ka soya like comment share subscribe te kha min han thei ngel sak lo turin ka cha do chewni in zawa in ni man nuam fekule